Agaseke k'amakuru mu mahanga ngapfunduriye muri Somalia. Abapolisi n'abatangabuhamya bavuze ko intagondwa z'abisilamu zitwaje intwaro zateye muri hoteli mu mujyi wa Byihaye rwagati muri Somalia bica bamwe mu baraho. Igitero cyari Shababu cyatangiye nyiri isasu mu modoka cyaturitse gikurikirwa n'abantu bitwaje imbunda binjiye muri hoteli, bituma havuka imirwano ikaze n'inzego z'umutekano. Polisi yavuze ko byibuze abantu 4 bicwa, ariko batangabuhamya babwiye BBC ko umubare w'abantu bapfuye wageze ku 10 mu gihe abashinzwe umutekano bari bakomeje kurwana muri hoteli Twahirwa. Al-Shabaab ifitanye isano na Al-Qaeda niyo imaze imyaka isaga 20 ikora ibitero bikaze muri Somalia. Igitero cyagabwe ku iyo hoteli cyabaye mu gihe abanyapolitike, abashinzwe umutekano n'abategetsi gakondo bahuraga kugira ngo baganire kuri gahunda z'ubugabo igitero simusiga kuri umutwe muri Somalia rwagati. Naho muri Kenya, polisi mu mujyi wa Eldoret mu gace ka Yosini Gishu yateye muri yo umusore witwa Collins Leitich w'imyaka 26 wari umaze amezi arenga 6 yarashinze sitasiyo ya polisi mu gace atuyemo nta burenganzira bifitiye. Uyu musore uzwi nka Chepkure yari asanzwe ari umucuruzi, yashinze sitasiyo ya polisi mu gace atuyemo hafi y'ishyamba rya Chingaro ku muhanda wa Resource Kabusabeti. Iyi sitasiyo ya polisi yari imeze neza nk'izikoreshwa na polisi ya Kenya kuko hariho ibirango bya polisi ndetse hari aho bafungira abanyabyaha. Abaturage mw'ako gace bavuze ko abanyabyaha bafungirwagamo ari abatemaga ibiti bivuye mu ishyamba rya Chingaro mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage ntabwo bigeze bamenya ko iyi sitasiyo ya polisi yari itemewe n'amategeko, bavuze ko batunguwe bikomeye no gusanga ari imimbano. Ubutegetsi mw'ako gace nabwo ntabwo bwigeze bubimenya kugeza ubwo abayobozi mu nzego z'ibanze babibonye mu bimenyetso by'uburiganya bahita batangiza iperereza. NTV Kenya yanditse ko ku itariki 8 Werurwe abapolisi bo kuri sitasiyo ya Kamuyi bahise bakora dosiye y'uyu musore. Kugeza ubu inzego z'umutekano ntiziramenya impamvu nyamukuru yatumye Leitich ashinga sitasiyo itemewe. Polisi yijeje abaturage ko iperereza rikomeje kandi ko agomba gufatwa icyemezo gikwiriye. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Amerika. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe Ukraine yavuze ko yiteguye kwemera agahenge kabo kanya k'iminsi 30 mu ntambara irimo kurwana n'Uburusiya, katanzwe nk'icyifuzo na Amerika nyuma y'umunsi w'ibiganiro hagati ya Amerika na Ukraine muri Arabia Saudite. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko azagiza icyo cyifuzo ku Burusiya ndetse ko umupira uri mu kibuga cyabo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko bari Amerika gutuma Uburusiya bwemera icyo cyifuzo cyiza. Ibyo biganiro byo kuwa kabiri byabereye mu mujyi wa Jeddah muri Arabia Saudite, niyo nama ya mbere ibayeho ubutegetsi bw'ibihugu byombi kuva haba ubucyamere budasanzwe hagati ya Zelensky na perezida wa Amerika Donald Trump mu biro bya perezida wa Amerika mu mpera z'ukwezi gushize. Mwitangaza ibihugu byombi bihuriye Amerika yanavuze ko igiye kongera gutangira agakanya gusangira amakuru y'ubutasi na Ukraine no gusubizaho ubufasha mu by'umutekano muri Ukraine. Amerika yari yabaye ibihagaritse nyuma y'ubwo bucyamere mu nama muri White House butari bwarigeze bubaho mbere. Itangazo ya Amerika na Ukraine riti intumwa z'impande zombi zemeye gushyiraho amatsinda zihagarariye mu biganiro no gutangira ibiganiro agakanya bigamije kugeza ku mahoro arambye ya Ukraine umutekano w'igihe kirekire. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Rubio yavugiye mu kiganiro n'abanyamakuru i Jeddah ku mugoroba kuwa kabiri ko yizeye ko Uburusiya buzemera icyo cyifuzo. Yavuze ko Ukraine yiteguye guhagarika kurasa no gutangira ibiganiro. Yavuze ko igihe Uburusiya bwaramuka bwanze icyo cyifuzo, ubwo mu buryo bubabaje bazabanya imbogamizi ku mahoro iyo ari aho ngaho. Ati uyu munsi twatanze icyifuzo abanya-Ukraine baracyemera, ari nacyo cyo kwinjira mu gahenge no mu biganiro by'ako kanya. Minisitiri Rubio yongeyeho ati ubu tugiye kugeza icyifuzo ku Burusiya kandi twizeye ko bazavuga bati yego ku mahoro, umupira uri mu kibuga cyabo n'ahabo. Icyifuzo cy'agahenge k'iminsi 30 kirenze icyifuzo cya Zelensky cy'agahenge k'igice ko mu nyanja ndetse no mu kirere. Perezida wa Ukraine yashimye Trump kubw'ibiganiro byubaka by'Jeddah. Mu butumwa bwo mu buryo bwa video, Zelensky yavuze ko Uburusiya bugomba kugaragaza ubushake bwo guhagarika intambara cyangwa se gukomeza kurwana. Yongeraho ati igihe kirageze cy'ukuri kuzuye. Ibiro bya perezida w'Uburusiya Kremlin ntacyo byari byatangaza ku mugaragaro mbere yaho, ariko kuwa mbere byari byavuze ko bizasohora itangazo bimaze guhabwa amakuru na Amerika kuko ibiganiro byagezeho. Ariko depite ukomeye w'Umurusiya Konstantin Kusachev yavuze ko amasezerano yose yagerwaho yaba ari mu nyungu zacu atari iz'abanyamerika. Kusachev kuri akanama k'Uburusiya k'ububanyi n'amahanga yavuze ko amasezerano nyayo akirimo kwandikwa ku rugamba, ashimangira ko ingabo z'Uburusiya zikomeje gutera intambwe muri Ukraine. Uburusiya bwagaye igitero gisesuye muri Ukraine muri Gashyantare 2022 kugeza Uburusiya bugenzura hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine. Muri White House, Trump yabwiye abanyamakuru ko azavugana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, avuga ko yizeye ko azemera icyo cyifuzo cy'agahenge. Hanyuma kandi Jamie Foxx ntabwo yishimiye gusibwa ko amagambo y'ubukangurambaga yiswe Black Lives Matter yari yanditswe Washington DC muri Amerika mu rwego rwo guhashya irondaruhu rikorerwa abirabura muri iki gihugu. Iki cyemezo cyatumye Jamie Foxx wijundika Donald Trump watanze iri tegeko binyuze mu biro bya perezida Leta z'Ubumwe za Amerika White House. Aya magambo yari yashushanyijwe muri uyu mujyi 2020 nyuma y'urupfu rwa George Floyd wishwe n'umupolisi w'umuzungu. Urupfu rwakuriye imyigaragambyo ikomeye yo kurwanya irondaruhu n'ihohoterwa bikorerwa abirabura muri Amerika. Abantu benshi babonaga aya magambo nk'ikimenyetso gikomeye cyo kurwanira ubutabera bw'abirabura, ndetse na Jamie Foxx yatekerezaga ko azahoraho, ariko ubu yatangiye gusibwa. Jamie Foxx yavuze ko gusibwa kw'aya magambo ari intambwe isubira inyuma mu rugendo rwo kwishyira ukizana kw'abirabura muri Amerika. Gusiba aya magambo byatangiye nyuma y'uko meya w'umujyi wa Washington DC
ashyizweho igitutu na White House. Umushinga w'itegeko rishya washyizweho uteganya ko Washington DC itazabona inkunga ya leta mu gihe amagambo yaba adahinduye cyangwa se ngo asibwe burundu. Uwo mushinga w'itegeko mushya watanzwe na depite wa Georgia Andrew Slide wanavuze ko aho hantu hakwiye kwandikwa Liberty Plaza aho kwitwa Black Lives Matter Plaza. Jamie Foxx nyuma yo kubona ibyategetswe byatangiye gushyirwa mu ngiro ndetse amagambo yatangiye gusibwa, yagaragaje ko iki gikorwa kibabaje kandi giteye agahinda. Ati birababaje nibuka ukuntu twarwaniye ko bikorwa none byatangiye gukurwaho. Gusiba aya magambo birahenze kuko bigomba gutwara miliyoni 610 z'amadolari y'Amerika, arenga miliyoni 460 z'amanyarwanda. Nanone bizatwara igihe kinini uko bizamara hafi amezi 2 kugira ngo bisibangane burundu. Abantu benshi bibaza impamvu leta izakoresha amafaranga yose mu gusiba ikintu cyari gihagarariye uburenganzira bw'abirabura. Mayor Browse yavuze ko gusiba ayo magambo burundu ari ukwivanga ko abadepite bidafite icyo bimaze. Yavuze ko guverinoma ya Amerika idakwiriye gutegeka impinduka mu mujyi wa Washington DC. Yanagaragaje kandi ko atemera igitekerezo cya Depite Israel cyo guhindura izina ry'aho hantu rikaba Liberty Plaza kuko bitesha agaciro impamvu nyamukuru y'icyo kimenyetso. Umurongo wanditseho amagambo y'ikimenyetso cya Black Lives Matter watekerejwe nyuma y'imyigaragambyo yabaye hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2020. Abantu bari basabye ubutabera kuri George Floyd wishwe n'umupolisi Minneapolis. Urupfu rwe rwatumye isi yose ihaguruka. Abantu bamiliyoni barigaragambye basaba ko ihohoterwa rikorerwa abirabura rirangira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mayor Browse yategetse ko umurongo ushyirwa hafi ya White House kugira ngo agaragaze ko ashyigikiye iyo myigaragambyo. Wabaye ahantu hakomeye aho abantu benshi bajyaga gufata amafoto no kwerekana ko bashyigikiye ukuri. Umurongo niho igishushanyo gusohora ubutumwa bwereka isi yose ko uburenganzira bw'abirabura ugomba kwitabwaho. Ku rundi ruhande hari abashyigikiye ko usibwa bagaragaza ko umurongo wari uwa politiki cyane, bityo ko aho hantu hagomba guhabwa izina rihuriweho na bose. Depite Slade n'abamushyigikiye bavuga ko Liberty Plaza ari ryo zina ryiza, ariko abandi bavuze ko guhindura izina ari ugusibanganya amateka no gucecekesha ubutumwa bwabo. Jamie Foxx ni umunyamerika w'umwirabura ndetse uzwiho kwamagana akarengane. Yagiye avugira abantu barenganye akoresha urubuga rwe mu gukangurira abantu kumenya ibibazo by'irondaruhu ndetse ashyigikira imiryango y'abahuye n'ihohoterwa bakorewe na polisi. Kuba yarakajwe n'ivanwaho ry'uwo murongo bigaragaza uburyo akomeje guharanira ubutabera muri Amerika. Nasimbukiye muri Iran, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manitswe Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yashwishurije mugenzi we Donald Trump wa Amerika amubwira ko nta biganiro bizaba hagati y'ibihugu byombi ndetse ko yabikoraho icyo ashaka cyose. Ku itariki ya 11 Werurwe uyu mwaka, Perezida wa Iran yashubije ibyo Perezida wa Amerika yarutse kubasaba mu ibaruwa yaboherereje abasaba ibiganiro. Muri iyo baruwa Trump yandikiye umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei asaba ko iki gihugu cyagaruka ku meza y'ibiganiro bigamije gukumira icyo gihugu gukora intwaro za kirimbuzi ndetse ko nibatemera ibiganiro hashobora kuba gukoresha imbaraga za gisirikare. Ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza Reuters byanditse ko Perezida Masoud yashubije Trump ko Iran itazigera igirana ibiganiro na Amerika. Ati ntabwo tuzabyemeye ko Amerika iduha amabwiriza cyangwa se ngo dutere ubwoba. Ntabwo nzigera mvugana nawe akora icyo ashaka cyose. Iki gisubizo cya Perezida Masoud cyenda gusa n'icyo Ayatollah Ali Khamenei yaherutse gusubiza Amerika. Yavuze ko nta biganiro bizabaho hagati yabo. Yagaragaje ko Amerika ishaka kubakoresha ibyo yishakiye kandi ko ibyo batazabyemera. Ubutegetsi bwa Iran bwongereye umurego mu gukora intwaro za kirimbuzi muri 2019 nibwo Perezida wa Amerika Donald Trump yasabaga isi gufatira iki gihugu ibihano bizakizutaguza mu bukungu. Muri 2015 ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama bari bemereje na Iran guhagarika gukora intwaro za kirimbuzi. Icyo gihugu kigakurirwa ibihano ku isi, ariko uza gusanga ari umutego yise mutindi wari wayitezwe. Agaseke k'amakuru mu mahanga ngapfunikire mu Bushinwa. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Manitswe inteko ishinga amategeko y'Ubushinwa National People's Congress yashoje inteko yayo rusange buri mwaka yari imaze iminsi 10 iteranye. Umugabane wa Afurika ukaba waragarutsweho cyane harebwa uko hakongerwa imbaraga mu bikorwa bigamije iterambere ritagira riheza. Ni inama yashoje kuwa kabiri tariki ya 11 Werurwe yari yitabiriwe na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping n'abandi bategetsi bakuru mu gihugu. Mu minsi ishize hagiye hagaruka ku izina Afurika cyane, aho Ubushinwa bwatangaje ko mu bintu bitandukanye buteganya gushyiraho imbaraga nyinshi muri uyu mwaka, harimo gukomeza umurongo wabwo wo guharanira ubukungu busangiwe, ariko nanone bukanashora imbaraga nyinshi muri gahunda yo kubaka ibikorwa remezo hirya no hino ku isi. Izi gahunda zayo zombi ibihugu bya Afurika biza imbere mu kuzungukiramo. Raporo yakozwe na kaminuza ya Boston yo muri Amerika igaragaza ko kuva muri 2000 kugeza 2023 Ubushinwa bwagurije Afurika miliyari 142 z'amadolari zashoye mu bikorwa byiganjemo iby'ubwikorezi, ingufu n'ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande, mu gihugu byo muri Burengerazuba bw'isi bikomeje gukaza ingamba ku bijyanye n'inkunga bigenera ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere byiganjemo byo muri Afurika, Ubushinwa bwijeje ko buzakomeza gushyigikira iterambere ry'uyu mugabane binyuze mu bucuruzi n'ishoramari. Muri rusange, Ubushinwa bukomeje gushimangira ko umufatanyabikorwa ukomeye wa Afurika mu bucuruzi, aho ubucuruzi hagati y'impande zombi bwageze kuri miliyari 95 z'amadolari y'Amerika mu mwaka ushize, bigaragaza izamuka rya 6.1% ugereranije n'umwaka wari wabanje.